Camagu kokuparafini kusho umpango umuqingebe lapha eKapa kwelenhlazi. Iyenzeka laa nto lela umuntu agule abe nefufunyana abe nedlozi, fumaniseke nje zilapha kuye lo muntu loyo ziyalwa apha kuye kulidlozi nefufunyana apha kuye. Lo muntu lo idlozi zama umvikela, ifufunyana lifuna umbulala. Ziyenzeka into ezinjeya. Omnye ke ngoku uthi wokucinezela elifufunyana bekhona isihlwele sakhe sizibonakalise kanti bekungene ifufunyana ngaphakathi elicinezela isihlwele sakho silwe naso silwe. Sometime ngoku uyatshintsha uba ngenye indlela kanti uzukube kulwa ifufunyana nesihlwele sakho. Idlodi ke lelo. Ziyalahlwa into ezinjeya, ziyalahlwa emlanjeni, kodwa uma umlahla hlalise phaa kuwe noba yi-3 days 4 days ube-sure ukuthi kwenzakalani. After ugqibile uye apho ahlala khona uyoklina napha uqinise camagu maphini.